Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefqahu qawli ve ufawwidu amri ilallah vallahu basirun bil ibad. Alemlerini hem bizlerini yoktan var etip yaratışı, bizlerini bu dünyaya kunduruşu, hem özünün hadsız şiksiz nimetlerini birüşü, Rabbim Allah Subhanahu wa Teala'ya hamd sanalarımız, maktalarımız bulsaydı. Onun sikli bendesi, ahir zaman peygamberi, Hatemül Enbiya, Muhammedin Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hatlarına en üstün sağlık şereflerimiz bulsaydı. Aziz muhterem din kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün biz sizin bilen peygamberimizden sıralanan bir şunday sırava bilen başlayacağız. Bir günü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hatlar yana kelgen bir sahabe ayta, ya Resulallah, en zor duanı mena irat ele. En zor, en ılı duanı mena iratip jiberel dip ayta. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatlar onarga ayta, en ılı dua Rabbena atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azabın nar. Rabbena ufirli ve li validayya ve lil mu'minine yevme yakumun hisab. Ol duanı biz bik yöş okuyubuz özümüzün namazlarımızda. Cemaat, ol duanın bik nişke, bik diren mağnası var. Hem anın eğer de tercümesini kılarak gerek bolsa, biz sana şulay etip tercüme ete alabız. Rabbena atina. Ya Rabbim bizge Rabbena digende miyağına tugul, yani min özüm namaz okuyum ama lakin miyağına tugul, bizge barbızga da bu dünyada da özünün iyiligini, мәңгі bulan ahiret dünyasına koşkan vakitte da özünün iyiligini, rahmetini, bereketini bir, vakin azabından bizlerini barbızında cehennem gazabından sakladı biz. Rabbena ufirli, ya Rabbim benim günahlarımı affı et. Ve li valideyye, benim etiminin, eniminin günahlarını affı et. Ve lil mu'minine, sana iman getirip ibadet kılışlarının günahlarını affı etti biz. Kaçan yevme yakumun hisab. Kıyamet gününde biz özümüzün kabrimizden yağdan tırgızılgan vakitte bir günü biz Allah Teala karşısında cevap vereceğiz. Biz özümüzün bu dünyada yaşayan her bir mizgil için, her bir sekund için, hem şul sekundlar, mizgiller için cevap vergende de şul duanı biz eğer de hazırdan eğer de okup Allah Teala'ya yalvarıp sırasak, Allah Subhanahu wa Teala her başkalarımızga da özünün rahmetin, iyiligini nasip edecek. Hem şul dua bilen Rabbena ufirli, ya Rabbim benim günahlarımı affı et, benim etiminin, eniminin günahlarını affı et, benim devetileriminin, devniyelerim günahlarını affı et, sana iman getirip ibadet kılışlarının günahlarını affı etti biz. Kıyamet gününde senin karşında durup baskan vakitte. Hem bu namazının indi namaz okuğanda vaxtda, 5 vakit namaz okuyubuz, elhamdülillah. 5 vakit namaz okuğanda biz ol duanı her daim vaxtını okuyubuz. Ama lakin ol duanı okuğan vaxtda da elbette anı tiren etip, düşünüp, şun mənada Allah Teala'dan qorxub, şulay etib biz ol duamızı okusaq, hem şun mənada Allah Teala'ya yalvarsak, Allah Teala bizning dualarımızı da kabul eder. Ol duanı biz baritik namazlarına okumuyoruz. Nişlimiz cemaat, etimiz, enimiz eğer de isen bulsa, aytamiz, ya Rabbim etibe, enime hayırlı, bereketli, isen emin turmuşlar nasip edip biz bağlar etibizge, enibizge şulay dua kılabız. Eğer de etimiz, enimiz vefat bulsa, devetilerimiz, devnilerimiz vefat bulsa, biz indi Allah'ını her vaxtını, şol namaz okuğanda, 5 vakit namazımızı okuğanda biz onu okuyubuz. Şunu da misal etip getirəm, her günü biz indi irtə bilen, aytik gündüz, kişkə taba, kiş bilen, tünne 4-5 mertebe özümüzünü ruhi azığımız bilen şulay təmin etəbiz, ruhi azığımızı alabız, hem fizik yaxtan təmin etilgen rəvişdə yaşayımızı devam etəbiz. Ama lakin əlimizin ruhi azığımız var, şul ruhi azığımız da indi ol bizning namazımız, hem bu dualarımız. Hem etimiz, enimizge de kimnindir ol vefat bulgan bolsa, indi biz onlarga şul dualarını cemaat jiberib, özümüz de tınışlanabız, onların da
тынычландырабыз иншалла. Һәм кыямәт көнендә дә без Аллаһ Субханаху ва Тааляның рәхмәтен өмет итеп, Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям хәзрәтләре уммати дигән вакытта, ey Аллаһым, минем өммәтем, ey Аллаһым, минем өммәтем дигән вакытта без дә ялварабыз, я Раббым, безгә Пәйгамбәрбезнең шәфаатына ирешүебезне һәр башаларыбызны насыйп итегез. Ул дуганы укыганда без бары тик үзебез өчен генә сорамыйбыз. Я, ничек була? Ул вакытта без бары тик bütün ümmetimiz için, yani Peygamberimizin ümmeti mümin Müslüman kardeşlerimiz için, ebilerimiz, babaylarımız için, apalarımız, abilarımız için, kardeşlerimiz, singildaşlarımız için olduğunu sırayız. Hem Allah Subhanahu Teala inşallah bizge özünün rahmetin nasip eder deyip ümitlenip kalabız. Şunun bilen birge, elbette eğer de biz bu Peygamberimizin ılı duasın, eğer de biz balalarımızga onu iretip kaldırsak, şun manada özümüz de bəxtli bulabız cemaat. Çünkü bir günü biz de vafat bulacağız. Bir günü biz de kapkara tufraqqa kumulacak biz. Eğer de biz ınıqlarımızga, ınıqşıqlarımızga, bizden sin kilesi nesillerimizge, eğer de şul duanı iretip kaldırsak, biz bəxtli bulabız. Bizning kabrimizge kilip, kabrimizin üstünde ınıqlarımız, ınıqşıqlarımız, bizden sin kilesi nesillerimiz de şul ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب duasında inşallah okup bizge de dualarını jiberişekler. Hem şul dualar bilen birge biz indi her daim vaxtını namazlarımızı okuyanda şul duanı okuyubuz. Hem Allah Teala'dan yalvarıp sırayız. Anı bari tek isen kişilerge gene okumurlar cemaat. Anı biz indi ziratqa barıp, ya ise ağır halde bulgan kişiler yanına barganda, reanimatsiyalarga barganda, больницаларда yatuşu mümin Müslüman kardeşlerimiz yanına barganda biz ol dualarını okuyubuz. Ol dualarını bu dünyada da ya Rabbim bizge iyilik bu dünyada da nasip et. Hem özünün məng bulanı ahiret dünyasına da köşkən vaxtda özünün rəhmətini bir dip edəbiz. Niçin? Çünki ol Allah Teala'nın bereketi, Allah Teala'nın əmri ol hər başçalarımıza da inşallah bulacaq deyib biz ümitlənib qalabız. Hem şulay etib Allah Teala'ga وَتُوبُوا إِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحًا şın көңілдән Allah Teala'ga tövbə etiniz, Allah Teala'ga yalvarığız deyib ayta bizge Allah Subhanahu wa Taala İnna Allah yuhibbut tawwabin. Allah Teala tövbe etüşlerini yarata. İnna Allah yuhibbul mutatahhirin. Allah Teala şiştarınışı kişilerini yarata, bendelerini yarata deyip Allah Subhanahu Teala bizge onu Kur'an-ı Kerim'de ayta. Hem şul Allah Teala'nın ayetlerin okup diren məğnəsini düşünüp biz Allah Teala'ga yalvarığa tişli cemaat. İndi şul yalvaru meselesinde de anı Rabbana atina, ya Rabbim bizge bu dünyada özünün hadsiz şeksiz bulan nimetlerini bizlerge nasip et deyip aytабыз. Özümüzge gene tugul, belkim bu dünyada yaşaşı bütün kardeşlerimizge sırıbız. Rabbana atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan. Məng bulan ahiret dünyasına köşkən vaxtda da biz bu məng bulmağan, fani bulğan dünyadan məng bulan ahiret dünyasına köşkən vaxtda da bizlerge özünün rəhmətini, bərəkətini nasip etdi biz. Vaqin azabınar bizlerini cehennem azabından sakladı biz. Cemaat, eğer de biz diren mənada düşünsək, cehennemin gazabı bik ağır. Hatta indi nindi ağır, nindi in diren mənada düşüngəndə in jingil, in az bulğan cehennemin in tüben bulğan gazabı nindi degan sırauğa biz indi eğer de düşünsək, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hadislerine dayanıp qarasak, kişi yanına alıp gelişekler, şunday bizning anlayışımızca galoş gibi bir ayak giyip gelişekler. İçinde bulaşaklar kömür, yana turan kömür bulaşak.
әйтәчәкләр, менә бу аяк кименки, менә бу галушники дип әйтәчәкләр. Бу дөньяда яшәгәндә без әйтә алабыз, юк, мин аны кимим, мин аны кияргә минем нием юк, минем теләгем юк дип әйтә алабыз. Әмма ләкин анда Алла сакласын, газап фәрештәләре әйтәчәкләр ки, һәм кеше киячәк. Кеше ул галушны киячәк, аның мийләре кайнаячак. Менә шул тирән мәгънәдә без менә ул манзараны күз алдыбызда китерсәк, әлбәттә без бу кылган дуаларыбызны да менә шин мәгънәдә ихлас белән кылып, Аллаһ Тәгаләгә ялварган рәвештә үзебезнең гызырыбызны бәян итәчәкбез. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан. Мәңге булган ахират дөньясына, я Раббым, күчкән вакытта үзеңнең рәхмәтеңне бир, я Рабби. Үзеңнең рәхмәтеңнән айырма, я Рабби. Ва фил ахирати хасанатан ва қина азабыннар. Безләрне җәһәннәм газабыннан сакла дибез. Раббана угфирли. Менә шул төшенчә, я Раббым, әлбәттә без берне Аллаһ Тәгаләдән сораган вакытта үзебездән дә башларга мөмкин. Үзебездән башласак та ул тагын да яхшырак була. Чөнки Раббана угфирли, без башта үзебез өчен сорыйбыз, я Раббым, минем гөнаһларымга гафу ит дибез. Гөнаһлар, шул хәтле гөнаһлар бар, шундый дөньяда яшибез. Хәтта Пәйгамбәрбез әйтә, алейһиссалату вассалам, ахыр заман вакытында шундый бер заман булыр. Кеше иртә белән мусульман булып идән чыгар, кич белән өйгә кайтканда, өенә кайтканда кафир булып кайтыр дип әйтә. Шундый менә ахыр заман вакытында без Аллаһ Тәгаләгә менә бу дуалар белән әгәр дә яклашсак, я Раббым, мин үземнең гөнаһлы булганымны аңлыйм. Мин синең алдыңда гөнаһлы, я Раббым. Әмма ләкин син тәүбә итүчеләрне яратасың. Әмма ләкин син тәүбәләребезне кабул итәсең, я Рабби. Безнең белеп белмичә кылган хаталарыбызны гафу ит дибез. Раббана угфирли, я Раббым, минем гөнаһларымны гафу ит. Вали валидайя, я Раббым, мине инде үстергән, кеше иткән, мине ашаткан, эчерткән әтием, әнием, я Раббым, аларның да гөнаһларын гафу ит дибез. Кайчан һәр көнне 5 мәртәбә ничек без үзебезне физик яктан тәэмин итәбез, үзебезне әйтик ашатабыз, эчертәбез. Менә 5 вакыт инде менә шул дуганы без үзебез менә дуга кылганда да үзебезнең әтибезгә, әнибезгә, дәвәтиләребезгә рухи азык итеп, мөмин мусульман бәндәләренә рухи азык итеп без аны җибәргән булабыз. Һәм инде менә кай вакыт шундый сорау сорыйлар, хәзрәт, менә бу дуганы инде вафат булган кешеләргә нинди еш мәртәбә укыргамы, ничә мәртәбә укыргамы дип шундый сорыйлар, без инде әйтәбез, аны без һәр даим вакытны 5 мәртәбә укыйбыз һәм 5 мәртәбә көненә без аны үзебезнең әти-әниләребезгә, дәвәтиләребезгә аны җибәргән булабыз. Һәм шуның белән бергә әйтик, кайбер кешеләр инде әйтәләр, менә без аш уздырабыз, без теге корбан чалабыз, без ураза тотабыз. Шул вакытта гына әти-әниләребезне искә алабыз, менә шул дуаларны ул вакытта гына укыйбыз дип әйткән вакытта без әйтәбез, бу дуаларны һәр даим вакытны укырга кирәк, җәмәгать. Бу дуаларны әгәр дә сез елда 3 мәртәбә, яисә 4 мәртәбә, яисә 5 мәртәбә генә шул мәҗлесләр оештырганда әгәр дә сез укыйсыз икән, ул әз. Ул шин мәгънәдә әз. Ягъни һәр көнне 5 мәртәбә әтибезгә, әнибезгә, мөмин мусульман кардәшләребезгә ул дуаны җибәрү урынына, әгәр дә елда 3-4 мәртәбә бабай кил әле, менә садака сиңа, дуа кыл әле әтимә, дуа кыл әле дәвәнимә, дуа кыл әле әнимә дип әйтү белән теге җума көнне генә, яисә бер Рамазан бәйрәмендә мәчеткә бару белән генә, яисә корбан чалган вакытта әбине, яисә бабайны чакыртып, я әле әби бабай, менә бу дәвәнимә, әнимә, дуа кыл әле дип, шул вакытта гына аларны искә алу, әлбәттә, ул кирәкле, әмма ләкин әз. Аллаһ Субхана ва Тәгалә һәр барчаларыбыздан да разый булып, безләргә игелек, иминлек, тынычлык, тигезлек насыйп итсен һәм бу дуаларны белеп, аларны тирән мәгънәдә төшенеп, һәр барчаларыбызга игелек, тынычлык, тигезлек бирсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.